Gure sofakideek ETS-ren 20. urteurreneko kontzertuan, kokaleku paregabea lortu zuten. Egon gela! ETS. Oi urte? Bai, arrun gazte asizianoik. Les saludamos en directo desde el Vizcaya Arena. Hola! Barakaldoko Vizcaya Arena. Bek. En estos momentos está ya todo listo, esas 15.000 personas. Wow! Joder, 15.000 persona. Famoso egaldia. Joa, ni lengo azten honitzen hor. Eta oso guapo dago. Eta izan atzean? Kontzertu hau zan, juntzinana? Bai, ama hau zan. Y está Íñigo Echezarreta, alma mater del grupo, pidiendo a la gente pues que coloque ese pañuelo en sus manos, como si fuera el chupinazo de San Fermín. Hostia, San Fermín, que mate ahí, chupinazo. Venga. Al lío. Pañuelo al cuello. Gure herriko jaia! ¡Gora! Ahí va. Ahí va, no diore, no onda. Ega, sartu musikia da ikusteko gar pixka bat, ze ospera. Berazune, zeona. Eurresune! Erori naiz erori buru haustetan, erantzun Gabeko bane bidaietan. baina gaur utziko ditut, mamu iluna, bizun ezagunenetan guk elkarrena. Jakurra, mobitxu harutz, bezala zoratuko izu dantzan. Ah, hoy feeling now, Pareja izango jei. Benetan ni neuna izena. Hori izan biala, Neri hostia, gustatzen, ahora, bai, hainbeste ba. jenden aurrian nola itxia. Ne gustatzen abuela maitea. Eluna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begira. Amona maitean. Abuela. Baina hola da izena. Beak abuela deitzu jo beri, hai. Eta zer gaitik ez da amona maitea. Ba, abuela maitea, porque igual erdalduna izangoa, da gero Euskal Herriera etorriko zan, da abuela maitea, Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena. Puede ser, da, Guitarrica de la Fuente. Es que en todo Sarmiento disco asko ataitu, hijo mío. Mira, qué polifacéticos son. Eluna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, Gelditu dezagun denbora. zure begirada. Ta saidazu belarrira, Etxerez mama. zure bihotzaren zati bat. Tamango dudala. Pila guztat abesti hori. Abesti hori guapo. Abesti hori pentsatu gala gainera, omenaldi bat amama da nahi daola tal, da, super... Pila betetzen dozta. Beti alio joat abesti hori, barruraino. Última canción de este concierto de ETS en directo aquí en ETV2. Mira, zenba jende, oza, zu pentsatu zazu, hor zaudela de repente kantatzen hainbeste jendentzako, eske terriblia da bereze. Zenbat aldiz marraztuko nuke, Zure besoetan etorrizuna. zenbat aldiz asmatuko nuke, zurekin egoteko aitzaki bat. Betxu, oio popia betxuna. Ta elkartuko gara berriro, Gure betiko lekuetan. zabalduko ditugu besoak. Besarkatuz gure anima. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako eak bai dira zurekin batera. Zurekin batera. Bai potro. Sí, señor. Bai. Zoragarrixa. Zoragarrixa.